tinagam nga aday wadagtakkel awan met na siya at channel no apayag panakkel nakadamag kat agpapautang timama paulilan day tarik na kanayon paya pumaradan di siya bikin nilasada liklikang kumang tinga urayin nen awagan takat lending queen agraran nati agsingsingir lending queen sula ubranti agpagpagiraw yeah agurot ka lang ininot lang di mo idaap-apalan di ka utang dimgit tanan lagi ta bumakbak na amwem ka di kumatipang runam no bagir ka ay ket iurno ngam no dimpay ka sa bulan di mo patpatulan dagita agpapautang tinga urayin nen awagan takat lending queen agraran nati agsingsingir lending queen sula ubranti agpagpagiraw yeah agurot ka lang ininot lang di mo idaap-apalan di ka utang dimgit tanan lagi ta bumakbak na lagi ta bumakbak na lagi ta bumakbak na lagi ta bumakbak na awan maibagak nung may panggap ka data tanakasasaan tinagdasalan ta impakat taan akabaelan ta ngayong nagpatenga awanin ang naman bagit nagbalay na aba agpasuli tay sutigasat na matagikwana ka dagidiyara ko po kung naglano putput mo ala ti aring na dagita takiyag mo ket impas-pasig mo tiyam mo kisut kayat mo amin nga agdang mo pasig aden numero di nagtutot malas madi anak waras nasipaw ko amin na
nagsaritan ang mga nupakay tibkulang naawat kay aduan alaman wen kailan ket dispensa di mo ka di babalawan nuwag titigirgirak gagangay nga abag bagit nagpalaygi bakit nagpalaygi bakit nagpalaygi bakit nagpalaygi kakarubam nangirwar kamet titintinna gam nga adayo adagtakal one met na shot at channel no apayag panakkel nakadamag kat agpapautang tim ama paulilan day tarik na kanayan paya pumaradan siya bikin nilasada liklikang kumang tinga urayanen awagan takat lending queen agraran nati agsingsingir lending queen sula ubranti agpagpagir oh yeah aguro ka lang ininot lang di mo idaap-apalan di ka umut-utang dinggit tanan lagi ta bumagbang na amwem ka di kumatipang runam no bagir ka ay ket iurno ngam no dimpay ka sa bulan di mo patpatulan tagita agpapautang tinga urayanen awagan takat lending queen agraran nati agsingsingir lending queen sula
Binigat asong sumbrek nagkaget, amang manggad nagpay dumating na kinagaget. Ipaay namin para pamilya na, maitin na ng kagpaayda. Nagpuraw ti kawas nang yan nagpegati obra na masakit tatari patwen na. Amin akanito si aalwat lata, isut pinili na agasat na. Nena alos tidaken kwara uray bubukawan ti pasyente na. Ti trato dagas la aguyod da, awan tirara enda. Nena anak puraw kawes na, inal daw asa pinong sagsagrapen na. Sabi dong ay pasyente na, adi namet na tamay dingdi na. Sira nagsaklatag, serbit paswa. Idikwan na akara nagkapsot, ti bagina ang ngangabit panaganges na. Uray na piksa pakinakem na, napikpiksa na ti corona. Nakaitan ni nena dandanin, pumakadangan kala at tiyuungan na. Napanunod na pasyente na, di pa'y nalpas ka no timbisyon na. Nena nagsupling jay obra na, uray nung isukutan pasyente na. Garay dukal iti bakuna, banwar kayot pandemya. Nena anak puraw kawes na, dakay iti anghel mi dito'y daga. Di kay kumamaong uma, nga ang serbisyo ka ilian na. Nena nagsupling jay obra na, uray nung isukutan pasyente na. Garay dukal iti bakuna, banwar kayot pandemya. Nena anak puraw kawes na, dakay iti anghel mi dito'y daga. Di kay kumamaong Numaswab ka agtal na ka, di ka payla pumanag na. Liglig ang paylaeng, di makikarkaruba. Umirmis kat ta silid mo, iyalika kam dagita kabalay mo. Di ka agtal talek, uray nuawan simptomas mo. Numaswab kay pakaammo, gagayen ken katrabaho. Di nga ilimlimet, tatno di da Kakangit, no sinut na kapulapul mo. A positibo iti virus, di mi dadadanes, ken di kagibalbales. Numaswab kag pupok ka, taurayan ti resulta, baka no positibo ka. Tanu bilang negatibo, sa kanto kuma, pumalaut pumadaya. Nunaswag ka sumira ka, tiidda banyo plato, tinidor kutsara. Tadita makita,
natulnog tay lakuma. Ano expose ka Quarantine ka. maati pa kuma panagwaras di corona. Ipangruna tagpabakuna. Pagyamanan no niya ti agta. Di ka nagpilpili, tanabileg aming dayta. Numasab kag pupok ka. Taurayan ti resulta baka no positibo ka. Tanong bilang negatibo sa kanto kuma, pumalaot pumadaya. Nunaswab ka sumina ka. Tiid dapan yo plato tinidor kusyara. Tadi ka makita ayat mo pamilya. Inka ida iyalikaka. Tabilang at positibo ka. Awanda nagkanakakar ka. Tabilang at positibo ka. Awanda nagkanakakar ka. Super kori-koripsong ni kumpadre managpailibre agpapaudi nagbayad kam tikinan ni. Sasango kam nga giinom ay naglaing nga pumulutan. Ngem no panagagatang mainom ay napanen naging iisbon. Kastang tirwang nan sipot pa'y ubing kami tinan sa amo bain. Ngem kaputa kumpare biyang kulatan nga ang awen. Super kori-koripsong ni kumpadre managpailibre agpa
metam kwarta tay di ka nga gumasgasta titilaad da ngem kitam tabakanu tagagayam mo tumalaw da ay na nagsuper kori-kuri sung ni kumpadre manat pa ilibre agpapaudi nagbayad kam tikinan may ay na nagsuper kori-kuri sung ni kumpadre naglaing ti diskarte kanayon na mabati karpeta na kini kumare kori-kuri sung ni kumpadre manad pa ilibre agpapaudi nagbayad kam tikinan super kori-kuri sung ni kumpadre naglaing ti diskarte kanayon. Isardeng na kanun, tiyag mas masetas parpareng lang ano, matakderan na kanalungtot amin, asokyoles na sapay na grado, iti koleksyon na pati kato sa kakangina, sapay kinupit amin nga ingat gatang na nadakamat pati ayuda ngem at daman puso na dana nirugian ng tiyag kolekta anyagay ka aba-aba atila adda akaruba ti pagdawdawatan na aba-aba nga agduduma pati galyang kembiga kolektaen na kasla bakir ti ang lawlaw nakalamlamok ure aldaw kasla elementary school balay na aba-aba nakangingina aba nagpagay di presyo na isayan nyo kuma aramida kasta ayang gagatangken ang daw-dawat mula asalon at yung kuma ti ipangruna ang laluke umatagot korona atay gitdi awan na masida nila kayo tikitan nyo hanga aba-aba tabaka ipasungal-ngal na numapunwan maduram na trupa tabasan na amin ay namula at talnakan aba-aba atila adda akaruba ti pagdawdawatan na aba-aba nga agduduma pati galyang kembiga kolektaen na kasla bakir ti ang lawlaw nakalamlamok ure aldaw kasla elementary school balay na aba-aba atila adda akaruba ti pagdawdawatan na aba-aba nga agduduma pati galyang kembiga kolektaen na aba-aba atila adda akaruba ti pagdawdawatan na aba-aba nga agduduma pati galyang kembiga kolektaen na kasla bakir ti ang lawlaw nakalamlamok ure aldaw kasla elementary school balay na aba-aba nakangingina aba nagpagay di presyo na Kaduan tatan, katagdendenan, handa pa'y piman, nagkalkalaysan, awan pa'y kitinitan, iti inarman, log kinursunadadan at tinirudan. Susunadan, beta abala, sa eket alapas-pasam,
Dakilan magsina Masitugan, masitugan Suwan ng tiuso Testingin no aglohan Tapno sigurado Sa mga gusto Amangan namin no Awan gayang magtres na Bueno titit atras panas paka Isungati makunakken ka Basta nakasagana ka Tumiro ka Agad kumasar ka Pag-asen meten Iti makidenan Urayhan pa'y Alpas kalaysan Uray awan pa'y Kiting titigin naman Duwada kurso na damon Ay tumirukan No kurso na dam Kay taabalasang Ay ket paspasam Yung buntukan Itira mo natay kalalaingan Papanagaren mo ken santos sikukan Siguraduemon Wena, baraw. kargaamon Isunti mapaspasama Sakbay iti kalaysan Dakilan magsina Masitugan, masitugan Suwan ng tiuso Testingin no aglohan Tapno sigurado Sa mga gusto Amangan namin no Awan gayang magtres na Bueno titit atras panas paka Isungati makunakken ka Basta nakasagana ka Tumiro ka Agad kumasar ka Pag-asen Meten iti makidenan Urayhan pa'y Kalpas kalaysan Uray awan pa'y Kiting titigin naman Duwada kurso na damon Ay tumirukan No kurso na dyan Kay taabalasang Ay ket paspasam Yung bundugan Itira mo natay kalalaingan Papanagaren mo ken santos sikugan Babababaak, babababaak Di ka agpartak, si ka agbaak Babababaak, ak, babababaak Babababaak, ak, babababaak Babababaak, babababaak Di ka agpartak, si ka agbaak Babababaak, ak, bababa